Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ki nong ilam ka darbar snat right rengi, harangkat ki dikhot executive committee, hagan riu trek jilio ajapun riu, kilami syakmat, ban ong, ba imat ka don ka jingsung thu baklaya ka jingpan bana dagi nong snong bat ki badan jaka ha khoi ha kruwa pan shai ki jingkano ba ka snat right ngi ka thumu ban thombo da ba pangkala khando bat jaka raj ki nong ilam gila ong ba ka jingthumu snat right ka dei ba bha bat kamdan kanu ka jingthumu ban thombor ya ka hok ki dong snong kumon syuk do ba kalami ka jingpan bana da ka darbar snat right ngi lembu lungdo ka raj mau shai hima khairem ba ki jaka puta po pur usam ka snat la ka dei khando raj ne khando shimen ki dei ki ta jo kasnat ban pej ban kmi kasnat langshen kala ong ba amdan bala ban di ka chaka puta klem ka chingtip lang kasnat right ringi ba dia ka khandau raj amla da manu ru ban di ni ai sungba la ka dei sarkar ni company klem ka ching muncur bat ching ai ching bet lang lom ba ki badan chaka shimet ni jakarap har right ringi ki dei ban lai chau sordar right ban pentikna bat tip shai la ka dei ka khandau shimet ni khandau raj khnang ban lai na ka ching ditu ik chaka da ka bakdo bagi don baro khalai shnong hapo kasnat right ngi henry ke jingpan mana kampat sultanat ikinong snong bat ki badan chaka snong khoi mat kumtaw rang ba snong khoi ubat red star song thiang lalum da kingelang mena ksantre ku jelio aja punrio haka baki nong snong bat ki badan chaka ka snong kila om kemi hap sate ka rai baki khindaw shimet bat nong mai nong pa an muslia da kasnat right haka bangi lapan mi yakni ka jingpan panayar kalong bangi khot ngiwer ya ki tu ki badan chaka ki pata lakadai caka simet unik caka jongkarat ke bagi kun kejar kidu yarap nikot ni ong ba kinwan ni kendu yo sudarat kenang ban ye penbet ban ye sai kenang ban nemi kanu ke kenrum kenram kenang bakan bet ke jing yarap yaryang kenang ban laj na kidu binu ki jingwit ki jingwa ki bangi kum ka komiti ra hing la chu syong perkhat na ko por sekor tenrek ai ke ba sungsi bat nakaliang chong ki khot ka committee right ru kim soya hap bat kadai ka ba yalam bakla ya ki patba bat le se ngala ban ong bakani kadai peman tang ka jing thu bakla ru nakaliang chong kinong song sinong habe dai bat kani ka jing penmi ya kani ka jing panaya namar ka jing thmu chong kani kumang ong khamdai kanu ka jing thmu ka basneu ngai ka dai ka jing thmu ka ba nabanta ka baha kamiat chong ki khun ki jar bat kumchu chong ki tu ki padan chaka ki puta ki bam hap ru apo kani ka snat rai ngi ki chongi ki don ki ba kan tho ki om ba karat kalamut ban yu raj kalamut ban thombor tengi pensyai pa kamdan satya kum kata bat karat hidalile kanum don kum kata ka jing thungu ban thombor ne le bor yano yano rei ke ai ka bangi kwa hi kalong bet tang ban ya sai habi dai ba kini ki chaka ki puta ki ba chu don hapo kani ka snat rai ngi ki chongi ci pisai dengan liang congkarat i nga khamtam nga saudara kalong bang kumangi iya tu kalau tai kubor ki kena bangi mut ban thambor la bor ba kedi kibor ya ki chaka puta jong ki no sidong ki badan hakarat bat kumcu kibana bar sekarang. Henry nakalian canggih ngimdan kemasi manong man kini cubar lane ban pendu ya ka cingdon cing em coki kumba kiadon ya em kalum rep kalum riang kicaka puta Henry ngikwa ba habang ai contribution kacipna bayar ba kinwan siakarat kinu kepadon ya ka lum ka wa ka karep ka riang la dei ka risaj la ni ka rikenti bar kumta ter kica cendau rep ki ba la sibu la de kidon hakarat ti bikin wan siaka komiti cakarat ba kin ai ya ka cimpentim nang ban kalian ka komiti cakarat ka le ke benkam bangkan bu ikirkot ka ba paka kenang ba nduptip hak sesiar khadar ba karai ngi cengi kidon kilum kebakum kita sibu kum kabri nong ketik breu kadon kata teli
karisan kadon kata teli kari kenti kata teli bangin yo menbu krikon ban pin baik ri put usam ya bid ya beng ban lat kecil marcan marpar para bayarap yareng marbon sten mi gini kecil para bayarap yareng habakaran kecil kiwan sangi ti habakawan kiwan sangi kabu kecil ka bakrau yang namar ba kimdon ya ka record ke babeng uput sodang babeng hakilum kiwa coki telan gigi warna siangi ba ngini pembek ini ya bu renti ya uput sodang para marhab marpar ke bayarap yareng dal ka brile ne ka risan ne da ka bakumno ke cakarep kenang mengini bu record ka kom ke badai kenang ba kini itu sia ya uput usam bangin kini yarap yareng ka la kacong ke bentak bagi dia berep benreng lat kum curu bagi nang men kam trai la kanu kadur kum kam cokiru kenang ba kini syai bat mangi ka bosensian kali kara itu bangin syai kadai kata bat nrei bandong ba kum kena ke sosial media bandong ba ngimut ban keni cubar lane ban tombor iki badan cakarep cikariang badan cakar cikuta apa rai dengi ngingim don kum kata musim ilong sipara ya sak kan hari kasih ngilong kumisi sipara par kasih ya don hangani kumisi yang hisam ngim kwa kanu kecil pa yipra ngi kino sensiar ngi kwa hi kicing bahacimian benia syong haka yasuk yasan me yatri yikta haka sukasan banha ka kamai banha kaci banha ka kor keburam kulong beri memberi kiadai marcan marpar kacing kacing thon kacing ya kacing subha permarcan ngilong kumisi para ti nomi kin kanu ka rihura ladang yo ban ya pej benia ya kingdon cakak puta coki bakin yo put usam babeng babin la kadai kari kenti la dai ka no kanu ka cakarep bakidon nyabu ka madai kum krikot akara cenang ba dadan kanu ka benta ka ba kacing ya hapadang kino sinong kebun ini apa nak tu krikot kan ini apa nak krikot kenang mengila ban ya bisa bani pembek ya kerkom badai tentang itai kalau ya dai bakal dikicing kena nak kali cing garaj ni penrem itu orang mak sinong nom khoi mar utu hasiwa ban ay tu karai ban pemi ya kontribusion ke cim layar badai bakal tu pembenar udon lang urai lang tukumno haboy dan lang larahi mau san lang andalap pemi ya tu ka cim pembenar pada lek pensit lek pensyoi kipat ba perstu bakala kum tu kalau kai bom stenan acaka bengi ni stenan ni ya pihak bet pinti sensar kadar benya biang ka taurep kacaka puta paramangi ulak kum tu ka huri-hura perstu bakala ikin sinong bom la ban pediang ipram kum ka tu kurkom namar kum kini alam hi munsin ni le ban bu renti hak sensar kadar lada pi oi kilo kiwa badai kilom rep lumriang kicaka puta kiyeng isem long hakurkom badai ta tenang ba yasuk yasan para siangkat serangkat himlah salang mi kicing ba lada kisudon kacistu bakla badai katuka kubar keblap mi tu orang ba sinam khoi tinggal kentu ba kinam su bakla kacing pemna cengi kalau namta kicing ba bangi ni buram ya barok bencaka dan puta dan cakarep cakariang akan dikara cungi ngkwa mbu renti hakal kerkom ke badai kenang ba yasuk hakan siar khadar radon kanu ngila men pembej hakal renti ke badai ke basuk men suk yang sanru kun kacar berkumcu kipra marcan kipra mapar hakarep kariang hakayat kayang hakta berkantam kecai ciadai pramangi kum sipara apa kahima kerpat deki ba walid snap ya katu kecing pemenau tu orang ba nasinom khoi na mangingim don kum katu kecing temu bandong ba ban penduk ban pendam kenik cubor ya kacaka puta ya kena kenti coki ngingim cudon kum kata ngikwa menbur ti kom badai namar nadu ki an ki kham halaru ki betha yangi balakum nu ngidai menbur ti ya ki
Bu nanti ya cing don cing em cing kibre ki badan apa karaj lagi ka kende kendo simet nanti ka berikur nanti ka kumta terter man bu record bikin pentip mengiyak ban bu record na kamta ka cimba cong kihi mar kumcu man ditunat akan siar kadar suk yang ikin akan siar kadar ro den bangi lai yi ka tu bor ka mi menin ni dap da ka su kendit namar yi ba we ne kit khot i chokaraj rong ba snong ko khoi umi ban kran ban persya ya ka ka ba ngila ya rai lang na so ban penram curu ban kerparu ki ba bakin nom suthu kala ban la de kwa ba kin shai la ni kin suthu khamba kin sungwa ban wan shakmat shaki nong kam ba khmat chokaraj khna mungin la ban pen shai pen suthu khamba ha ba de bat tu kam hapeng yi gitu ki kubo ki pencia bagi penlong kum tu ngadap da kajing so kendit nama nakaliang chongi kum karaj hi bro kowe kum ki pradkhot haman laki sinong ki thau ni yatrei ni penya hi kamraj da kajing yi da kajing sngutunan ta haba kachi ka kum tu kamun nakaliang chong kum khot chong karaj ngadap da kajing smusi hanwe nakaliang chongi kum karaj ni perkhan bagi nala ban bu bet bu renti ya ki kot kisla ha ko yadai bagi khandau ka siap kum balakren nakaliang chong sudar tangki ni kerpat ya gitu ki pajba chongkas nong sinong chongka sinong khoi bakin nom sung thu bakla ha ka be dei bat kani kakam ha ka jing yo i ketuka video ko ba lami menin kesini ha ki lat pathai ko bor ya ka ba ki sinong khoi lambat urang ba sinong ba udon ke jing kenok ke jing kentho ban nakaliang chongkaraj kala yu roj lane ka khmu ban kini ya ki caka ki puta rei nakaliang chungi kum karaj nakapor sakapor ngi syong bat ngi perkhat ngi sandur nakabenta ka bha ka met jong ulong din bandin bat bansuk ru ya ka rokom penyat ha ka rokom trekam jong karaj hi borok wei nakabenta ka jing bha jong ki khun ki hajar jong karaj bat ha ka ju kopor bat ha ka ju kopor ban pencai ha ka bayde kum ngi ki rangba snong kat kum ka riti sencar jongka snat rat rangi hi ba ngi kum ki rangba snong ngimla ban san lane ban aidulir syakino kino ki breu ki ba wantit ya ki caka ki puta ki badon hakni snat rat rangi klem da don kecing tip lane kecing yes nguthu cingut lang lengba ka isi jongka rat rengkat batu saudara dan nakaliang jonga tang itahi ngakwa ban pensai bat ya ketu ka jingcia lane ka khubor ka ba ladap ban penmi menin kasngi kade ka e ka ba nakaliang cengi kum ka isi hi borok kawai ka ba ngimla ban pedang Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya